EFF le SACP di hlakotse matsholo ohle a boipelaetso a neng a le kgahlano le Morena Mswati nakong ya mokete wa tlhomamiso ya Morena MisuZulu ka Zwelithini. As the economic freedom fighters, we are mindful of the event that will be taking place tomorrow. So we wouldn't want this thing to be about us as the EFF. But our stand, we still stand where we are, but this is not an EFF event. SACP e latotse bosehla menyenyetsi ya hore e tlo ipelaetsa ka hara setediamong kgahlano le Morena Mswati. For we want to categorically indicate that there is no planned activity around the precinct of Moses Mabhida where there will be the coronation of King MisuZulu ka Zwelithini. Moetapele wa DA John Steenhuisen o re o tshepa hore maZulu a tla ipopa ngatana nngwe pele o tlhomamiso ya Morena. I believe that this is an opportunity for the Zulu nation to be united again, and for them to be able to, and for the king to be able to articulate particularly what the needs of the people here in KwaZulu-Natal are. Ka ho le leng ba bang ba baahi ba re Morena o tobane le kenya mosebetsi wa ho kopanya setjhaba. Mosebetsi o moholo o Morena a tobaneng le ona ka ho kopanya setjhaba a se bope ngatana nngwe. Ditaba di sa eme jwalo letona la sepolesa Bekile le re na le tshepo e tiileng ya hore ho entswe ditlhophiso tsa tshireletso setediamong sa Moses Mabhida. About the issue of the country, we're satisfied that we are fine in Sentin, we're satisfied that we are fine with Dabi, we're satisfied that we are fine with Rapi, we're fine here. All these events are looked after and we are very fine as the South African Police Service. ANC profinsing ena ipileditse ho ditho yona hore di se ke tsa tlatsetsa mopresidente Ramaphosa lerata ha a fihla setediamong.